Mwega sana nkethi cheoro mutegeri wa Meru TV. Merry Christmas and a happy prosperous New Year 2026 tierie antukuchio talato bakwithira atukiruga mwaka jo 2026 betekeria ankuwate ogenikiride tochia Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 15 cha mweri turi yo 12 mwakene yo 2025 wambita muthoni wa kiramana. Tukiambirene retiriketie kuninga biongo bya ndeto kiri metha ya ndeto ya Meru TV oro ni ati nende mawira mathio urani mwerekieri kana director awa factory ya Kionyoti factory kuma gicigo mbunge akia South Menti na chumirite na kuga kwina muswanda yo kuongela arimi ba mayani ugoti nende akiwa murimi mayani arigiri kumba kwithira agitwa chiringi 3 ira chirigiri akumba kwithira chigita akiri ugoti nebu akiari nende na rombete mujumbe wa gicigo mbunge ke South Menti Daktari Shadrack Mwiti akethira gitikire rwariru arwithira rwikuluka nonto murimi mayani nwa komba kwithira kinyeleka runo mwandiki tu wa ndeto Jeff wagituma nawe mawira mathio director wa kithi kia majani gya Kionyoti factory naugite kuri na muswanda mbunge nene jwa gwikira ugoti bwa chiringi 3 kiri arimi ba majani mbesa nacho chikethra chikijukwa ni rwangirwa ti Board of Kenya nyuma ya muswanda jojo jwa kurukwa mbunge nene na President William Ruto ajwikira saini we sheria majani etete I think iri thandinding na batyo turi arimi ba majani tutikenete nio na kuri na tongeria bara twathurire beta na ara parliament gututetaira turigwa sheria wi bakurukitie eta thandinding niki bukwenda murimi majani agitwa mbecha gutweka kimera kia majani ikyo gikurungamira timbo ndi gutweka gwisesi bakujukia nuntu bai turi arimi majani ri tuigo bara bangi kathirikari baejaga subsidy nega tuiga kugintwe bane ya bongera kuma kire thirikari niki batu arima majani ri tukugitwa na kire atongeria bara twathurire beta ukara na parliament tururi abura mamire kana tabukuthithia nuntu batu arimi atukugitwa mbecha ni ara nkuruki director ujo orotithirite kiara Daktari Shadrack Mwiti uria no mo bara bagwete mbaru muswanda jojo jo gwikira ugoti bo chiringi 3 kiri wendie bo majani tutaigo bukiaria turiona karaka video ndonire mubunge wetu akiaragia auga na supporta muswanda jo na ndio urio supporta muswanda gutwika gwisesi murimi majani akagitwa atia ariba majani bo tudia sesi ije urekari tukabera te batwi ni atongere bara baina ara parliament kwa ndomba uromba ke thirikari yetu tegereni ariba majani fertilizer nyere jire chereri ni bagwikira majani ne batomba uketha bwega na still no bukubera bukabagita mbecha na batiri nyama ketha jamega kwa kira mbuga ari betu ibategerwe especially betu ba majani nuntu jo ndungamirite na gutwike muswanda jujuetete jute jwa sheria gutwika kwimbecha bakagitwa nkuruki na ugite murimi ambire kugitwa chiringi 3 mbecha irethirite akiona gaikethira ikinyia muswanda jo twetaga jwa kurugwa murimi akagitwa chiringi 3 ne utokuona kire menditi endwa kwe chiringi 3 ikagita kwa murimi ara na nikyo tukuria murimi agitwa chiringi 3 urato bareaga meimbe chirigete kiena maga anto ibategera anto bara bathurire na ikyo nkubwira butaga anto bara bathurire bagita nari ibabuteta iraka na baragia atia kira gikubusisha pure arimi ba majani iba ugetetera kabari ugate bare ari adugeriku bo bokenda bo 10 arite batu direct kuga nuntu sheria ri parliament anto iboro te bara bathurire beta parliament nuntu inwe gukurukua parliament ne gukurukia ne kurukia ya sheria batu twende direct tugetumba uthithia ika sheria imbeche irio tugamba kunengera thirikari nuntu tungetumba kuthithia anto iboro te bara bathurire nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumamu Iba ya muno mwandiki wetu wa ndeto Jeff wagituma no tubo twambire ripoti cia Meru TV oro na njira ikinyanilite tukiura katro mwiko mwankantere cia buri na rayuthi bakumarutiriro buri batongeretu ni musiasa Steve Kanyanya
bachiumirite na kumba kwithira bakiwote witina mbere bwethirite bukioneka rutere rwa Mburi bakiuga nendibo akira bakwenda kuma kiria siasa na thirikari ya rais rutere kuringa siasa chetu tamni witina mbere na muno rutere rwa Mburi no tukinya bariwa arutere rwa Mburi wethirite rwina wongele kubwa wagi wa ukare na kinya wamba no kabwethirite bugitana mbere na kutamba rutere rwa Mburi riboti mwandiki wetu Wanthe Tomwende Olaibuni. Bakiaria atongeria baba mbeo mbethekerwe na riba batanirete na musiasa Steve Kanyanya norane mukari wa Nari ne bagutaririo rabatejanirwe ne atongeria kiriwiti na mbere kuntuku bakiwa kuma beo bathura ne batonyere siasa na baraulwa ne kurita ngui twina legislators bara twathurire from the MCAs to MPs woman rep governor kenda beta gututetera na kenda vekira policies iri cibataritie kuthura cirio injaga ira ciumba gututethia batibona ndi betire baratonyana na thirikari baratonyana na Ruto baratonyana na Kindiki baratonyana na CSs bau barori batu wananchi baratwabekire itene amburikanie batu twaburingire kura no bubukejo gututwa anto bau na ndibu kuina thaiji bukona jakabe na mana mono kibabu ya tigara mieri ngano na abuma no nabo bucoke ground nabo bugicoka bucoke bujito bweterete aje uju barabara iji bwatu airiria bukathithia butirathithia bwatwirire bugekira ruji butirekira ibwatwirire ndamu bugatuthithia guteo burathithia ibwatu promise rami guteo burekira ibwatwirire ana bakathomo theri thaiji fees ikongereka ana bande school bambirite gwita kuria 12 kuma January kuma kingirinya ira barareaga ankuga tongeria bara twina bo igitene riri ni antu bo theri buru anda ugonde na experience kuma iguru mwankare tukinyite thaiji kirima MCA gutengo gitwiteri buru atongire beto baguriro bekiro meuko ngugi agu karaba kiuga two term no ndogwe benefit bakona kumania na atongeria bara nene baritene eji barabara bukona njira eji urekari kuma Murinya othe we kwejaja uka connect na barabara eu ukaumira Kirua tekiniko na aria imaiga tupu batu tuteta na ngari naja kanisa chiongo twita maguru gutenjera gutembi tikuigwa bwaga nonto ikwinya iratu tutiomba gwikira na imaiga na batu tuthurene itwarite raintia kuringa kura twaye iriwa twariwo impara no te maendeleo tukuona kabisa batu zanto babethi itubangite otiumiria tutara tongeria bara bagatutethia bara bagatuthithiria barabara cietu tumbe gwikira iratu bire gwikira inzuki yetu tetumira na raba tukaraza batu tutina tongeria na Nkoloki Steve na tharekirite ngavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ethingi akiwa kinya nyuma yawe kwithira na kuona kuteno kario amo na mpara bore weno siasa cia tuta mwararingana ate kunoana na antu babore county na national bionthe biagwatanire bira bionthe biothe tha icio ngi turareterwa aje uju etindainite nteto cia tutamu aje ninywa murimbi akunira tutamu atiuga na ndicho araugaga murukomen ina bairiria abera security nijite kwija kutethia na aranto bakura kwa ng'ombe ikiawa arafu kanyuo kau akithira second makauga ende okeria ni biara biere buge tutamu anta weto bakiura kwa bekuja impara batena roji kaba kura kwa narore imbading ticia ng'ombe eno twira tuge tutamu biara biuntu ithinke kwa gathogania bio kana tumenye bwa bio twitwi bakirike ne baukererete mumbungu wa borere ndekiri Mugambi nikiraba kwa kuma beo muthura na ulirwa ne akariba kuntuku akiwa kaita nikeyite mtu akamate mutharaba yowe na kura iriringwa kuringana na ngwira mtu aritete uria wika twina gane nyamutongerio twinwa na yo nguge wera nene igwita gwita nguo nara na nyuki gonia kionjuri ura nguchita babwega na jo joka na angi na gwate maguru na mirite muntu na tia murungu na gutinda arumite antu banaria yake bera atikinya nari inyo tu gwenda nari mbio jirite to yetu iyo akinya utuke to gwenda weja guthia na tari ndikiri vitisho twa barabara gitimene kweja Kirua eti maendeleo anga twa kethera tutekira na jaikoti mau na ikeno nto inora miche ikerue chukuru ne raiterwe Kirua tekeneko batiko tore kulimo no lakini na nganganere amantu ja wararo wajo araikia angai mukiria angai karumo angai na so katukwenda kuga atire tamu gaite kuthira kutengo gitwiteri buru ende ja batu tore antu babethi 2027 ndebene tuketa ndebene na kura na tukaringira tongeria bara bakomba gwitira antu babure ngugi kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Walaiboni
Tuketana mbere na riboti cietu Zakari Gitonga ura nende ntukuchia u akwirombe tukwithira kibetwa ni Rais Ruto ari umwe obarabere kwithira bakewa biewa abia Head of State Commendation ndirachumirite na kumba kwithira akiruguria ayukuri awe kiyukuri na urombete ndukembethe akumba kwithira bakirutana nekenda utire bakumba kwithira bakitwira twanya atongwe baibongo na kuluki akumba kwithira bakechebaneri na utumiri buthu kumanda wa chiambo gitana kinya kutigira na bari banili bate kumba kwithira bakiwatana na bakiwato imetugo imethukure mbike kwithira baituma pobethira abakiwatanda chia mapema mutugi wa Kiambi ina riboti na njire kinyanilete. Kitabu niliandika kama celebration of my civil service work wakati nimemaliza kazi kwa serikali, na nikaona watu wengi sana wakimaliza tour of duty hakuna story wanaandika. Sasa nikaona hii kitabu itanipatia vile nilikuwa nimefanya kazi pahali nimefanya. Kile mambo ya kuruguria makuja Zakari Gitonga uria wikiritwe thumbi ni rais ya Head of State Commendation na utumikirite thirikari wa ngurukia miaka 30 maukuja wejari ja wikira ntu inya muno kire muturire jwawe na uria utumikirite thirikari. Kitabu ya inspiring ni kitabu ya kutia watu moyo. Kama mtu afanyi vizuri, kama mwanafunzi afanyi vizuri shuleni, kama kuna changamoto nyumbani, kama pahali the environment unakaa si mzuri, ama kunakuwa na shinda ya fees ama changamoto yoyote, hii kitabu inatakiwa ikuweke nguvu. Kwa sababu ukiangalia maisha yangu ni maisha ya kuonyesha vile mtu ameanza from humble beginnings with a lot of challenges, lakini mwishowe climb all the ranks mpaka ukafika pahali umefika, na mpaka mtukufu rais akaonelea nipe hiyo award ya Head of State Commendation. Zakari ena ngerekano njega muno ya antu bara bagwita ngugindira thirikari arituba thirikari tugitara mantu amaingi muno iyo toma kuandika mantu ja tuyeka yukune antu bathoma pomba kuona kweli no umekuraja inye nala tubite gothoro nyumite gontu guciomba kuringana na Zakari beumbithi ni baburite kugia umiriria muno kire muturire akibaromba kinya kuepukana na njira cia mugito. Ukijaribu kuandika o siri ya kuandika kitabu yoyote, unatakiwa uwe mvumilivu, upate hiyo patience na ujue safari ndefu ianza na hatua moja. Hawa vijana wandogo wanatakiwa wajue hakuna success unaweza pata mara moja. It requires ama inahitaji mtu awe mvumilivu na azikakamue, aendelee na kufanya kazi na kazi mzuri, na mwishowe atapata matunda. Lakini hakuna shortcut. Kila mtu anajitahidi afanye bidii, na akifanya bidii mwishowe ile hera ama what God has planned for you mwishowe utapata. Mwena bubu Zakari na rombete ashiri kumenyera na bao muno kagita kabare rodha. Tunaomba wazazi wakae na watoto wao, kwa sababu kitengere moja ya simbi hii ni parental obligation. Wawe na watoto, wawatunze, wawe na nidhamu mzuri, wawe na very good morals, na wapewe counseling mzuri. Sasa naomba wazazi wakati huu si waachie jukumu yote mwalimu, ni wakae na watoto, wajua hata wao wako na majukumu ya kulisa watoto, watoto wanaotia sheria na wanazingatia maadili vile inatakiwa. Kwa utwira aciari bachume mona kuthomithia na bao chiumie nyotho tena gintu mwana musukume ora kumbika na ntuko cha rojo kaguro muciari no ntuko thomo ikyo mamuta ko mara tingi kuthura ala tingi umakatha tukuthoma kwa thomete kendo mokinyantho wangine tariri ko utwe kire kithomo manani muno tuchumie. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Beta Mutugi wa Kiambi.
Ibo ya mno mwandiki wetu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi amemba na atumiriba kuma rutererwa yembe burungurwa mwaburi yokumenyekana ya Igembe Pastors Network bachimirite na kuba kwithira bakimeneria nemo na kinya kuregana na muswanda yore wikitu mbere ya rais yo kumba kwithira akwitwika nende makanisa yabati kumba kwithira ya kirwamirwa kinyane thirikari bakiwa ntu bo atuma akwithira kuritina agichomba freedom ya kumba kwithira atungati bakithathagia mwathani munenya murungu ontu babuwete bwatuma kanisa achothire chikionekana yaka itechi ya gitumi nende barometra Ruto aketikire kumba kwithira aikulukia rwariru na makanisa yembe kwithira kirwamira yongwa obura gutuire kome mutia mwandiki wetu wa Ntheto na riboti na njire kinyanilite kanisa ni murungu na ete minya kuregulatwa Etororo mauta bangai kuma mwirio yoembe rungurwa mwaburi Igembe Pastors Network ni baituritie ruare kumeneria ruaria ruitithitu na mbere mbunge nene na ruo rwawikira mawatho nkuluki kiri makanisa noyanisa na araba kwa mawatho ya ni ya kuinyilia makanisa mantone ya konie witithia mbere ntumiri ya baba. Number 1 bingwereretwe na bitu enderete ruteto rwa murungu ni kwamba Biblia iteta kiutati na sheria imbinge cianthe so kuwa eno mwanka thirikari yingilie kanisa itebera obakethia kenda baminya ukumiria into binge na byo tutumba kwethwa tukiminya imbi binge bomba kwenda kwethwa bakiukumira cia hiyo tunakataana nao kama Igembe Pastors Network tunakataana na hiyo na mbunge wenthe ora kana senator kana kiongozi wenthe uroka uwetekaniria na biuka noro wa itakweria kuinyelia kanisa na jireu aminye kanisa ya Igembe na Meru County yonthe na Kenya kwa jumla kwa sababu tuko na maushirika mpaka kupanda juu nationally wajue ya kwamba sisi tuko kanisa tuko kinyume na hiyo bill na kanisa inaweza ikanjiregulate yenyewe ya kabubutea ni mababa kola ni bameneretie no kira muma kauruko kanto mono ciana nyi na cingite muno mwirio yoembe na araba kuwa aciari baindoke bamenyere na ne bathikari nabo baikunithiwe nthe wati kuwa enyengitia na nyiki watho tubangire 26 onto bubu ko ibo thuku na onto bubu bo boya na mantu ya kuoneka yembe te mantu ya meitu batu ya karira nthe tugoria atiri ninge embe twina nene twina nyumba 10 twina thirikari twina jibo nongataka kuthaba watanirite rimwe nteto ini kuwatanira rimwe ni ukaraga ikuwatanira na nene riri ikuingia au na nene bareo biatiri kwina nyumba 10 kwina jabujibo na tamana nombo tano nteto ekaria kumenyeka kwa nteto ino mwanka antu bare bare banene bambe anene DCC ndio county commissioner bambiri gukumira nteto hii kenda nteto hii chomba kumenyana ate chomba kurierua nonto ni aibo twetangaza wadene Kenya ate dene yembe ikwana ba utano iko muntu antu ba ukira bakawata antu umwanja bakaribu muntu umwe bakaribu muntu muka hiyo itabia mbaya na kirimanto ya koni ndwasia kimisi na araba kwa kinyaru mibakuro na bakaria kuwa eturo mauta baba ngai bariwa kiromba arume tafadhali akuorwa meko mucio akira turage batu kinya batu turarume na inkoromba arume tubwethi miungano yetu kinya batu ora ekoroba kuthithia wara akuthithia babu bwacio na kuraya nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Nyuma ya mbura akomba kwithire kiria kwa nende ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethinkia na chumirite na kuwa kambire mutaratara yo kweyana bya kurekira nturo batio chiumba othirene nde kurumiri ni mparantere mwanya cia kaunti ya Meru akiari na rombete antu bawendi bo boembo kwithira bakiwatana na kenda utira antu bara batio chiumba ibakumba kwithira bakiona gya kuria riboti mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga nyuma ya wirigiro bwa Ngai kuonekana jeka itingana na ndini kuonenie mpara ikomba kwithirwa iking'enta aria nandi gavana wa Meru Mutumanto Ethinkia augite akambiriria mubango jwa kweja na bia kuria kiria tukianzisha hiyo kiti ya Turia na Motori Fund tukianzisha hiyo kiti bwana Mberia ya Turia na Motori Fund uhela tumali hapa na pale changia so that tupelekee watu wa beti chakula
tupelekee watu wa Keago chakula, tupelekee watu wa Egoji chakula, tupelekee watu wa Bore kule. Untu bwa kugana kanini kara twina ko ne bombite kwithirwo bukigwiria gavana bunene muno. Ndio wa Meru to share, we share what we have. Sidio? Kana teo spirit tukwenda? Toa mbuki hizo spirit ya para. Wewe para utaniambia kama unataka kura ya gavana hapa. Oh, asante. Thank you para. Sina mambo mengi, nawatakia kila laheri. Madam Mary, I think hata wewe ulikuja South Imenti ukaingiana na watu wa South Imenti ukafanya kazi vizuri, and so tunasema pia congratulations, we celebrate you for the excellent work you've served the people of South Imenti with the devotion, sacrifice and commitment. And so County Commissioner, wewe unajua nilikupigia simu siku ingine nikiwa Mbeo nikikuambia kuna sub chief watu, yani nilifika watu wakapiga nduru wakiniambia chukua huyu sub chief enda naye promote yeye mfanye DC. Nikashangaa. Ukisikia hawa watu wakisherekewa na mwananchi, they don't celebrate these people. Ukisikia mahali mwananchi anasherekea hawa maafisa wetu, gavana naromberete bara baritite ngugi buthongi bombe kwithirwo bakirikomendwa ni untu bwa ngugi ciao kubua. Recommend huyu atafutiwe county na yule sub chief recommend ye. Ni vile sina nguvu ya kurecommend huyo, ningeenda nimfanye DC wauko Mbeo. I'm serious. Sub chief anasimama watu wanakuwa crazy, wanakuwa wazimu. Mtu kama huyo nadhani amefika hapo bure? Ni unduma. Na akiambia vijana keti chini, wanaketi mara moja. Kumaanisha pia sheria ananyoro? Si eti anavuta bangi nao, si eti anakunywa changa nao, hata sheria ananyoro. So ni kumaanisha wale ambao the officers who are serving the purpose, serving the agenda, serving their subjects, serving the people of Meru, we must celebrate them, we must talk about them, and we must also congratulate them in the open like we are doing today. Na kwa hivyo tunasema Mungu atubariki, Merry Christmas and a very very happy New Year. Baria bathithagia bwega ni barikanagwo aja bara ugombite kwithirwa kirikanwa ukariunga obici-ini bara no mwaka okundwe cai na gato kangi. Hiyo ni mzuri sana. It's the right spirit of sharing with others, sharing with the less fortunate, sharing with the one in need. Ndio spirit tunataka kuintroduce Meru bwana Fara. Unajua nasema hivyo kwa sababu watu huogopa maaskari, watu huogopa maafisa, wanaogopa watu wenye wamevaa magwanda kama hizi county commissioner na timu yake wamevaa. Lakini wewe ukisikia mwananchi anasema eti wakikuja kwa ofisi yako wanakunywa chai, you are on another level my brother. Ama ni philosophy ya kwenda Muturi. Wewe para huko na maneno. Okay, tupigie para makofi. Leo nontonku wa toka launch fund iwetwa tore na Muturi. Ero ure akwena wa tore na Muturi. OCS fund Mbita MC Mutonga kiripotera Meru TV.
Ibo ya muno mwandiki wetu wande tu MC Mwitonga no ndibori bo tuna njira enda yana report MC Mwitonga yatwikira gatanta kirinde to achia Meru TV oro ni wambita muthoni wa kiramana nguchokere nkatho muno no ndubo tuthiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kiri Signet na Pag Meru TV kenda kugwatanta turecho karika Meru omeya Meru na kinya thiguru ne yetu yonde ya Kenya andiki beto bande to mona mwerekerie wetu Mr Phineas to guchokere nkatho no ndubo tira Meru TV oro kumba kwithira ikinyanira ni wambita muthoni wa kiramana.